Jang mi pun nilai inquiry ni akhai CM Dr. Turam Rohang Ahim pen kecicak ateng pen papling pensi Teron Christian Village Lumbajong under PS 149 area long open stage lapen retaining wall lapen tower kang pupon bangsu open stage kang pualong kopai ke mi pen kecitong run IM Lun Sing Teron IM Roton Teron MSc Richard Tokbi lapen Lun Heloi Pu Christian Teron Diffusity Rep atum tame cetong run si mesen meet pen alir acam pidun Pinpur dami kedang tang MSc Kilik ahot Saronel Teron President PS 149 di Fupen Patir PC Camping lapen mass joining rally pado lasuhut CM Sar Dr. Turam Rong hangapan tuning ridun pen kacicak ateng pini papleng pamelo lapen lason asai nilitum arong arat pan nangkang hon nangka jinso pon thegapot CM Dr. Turam Rong hangapan chorota padopon dongkamuka menjana sing rongphar report TK News. Rangsali LP School Ahemalong ceremonial distribution of PMAYG Kacha House Beneficial Sanction Order for the financial year 2021-2022 under Nilip Development Block Ahinpen program Kedengpon. Labangso a program along Kechitongdun Lake local MSC Mate Forest Development Board Chairman Richard Tokbi VDC Chairman Sar Koi Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Nilip Development Block BDO Lapen Staff Rongasar Lapen BJP Klembang Pubang Piatum Tongdun lapen lapu mai cheng che prang non hedjong nangkele Kacha House ki kimji adim sitame phita intipon lapen mai along MSc Richard Tok bipen penang an development alam thanpon lapen video baido pen labangsu Kacha House ke klem ponjia puthak thanpon labangsu Kacha House ke batip ke thom ansi installment atangka piponji lasi contractor atuma phan than tekang labangsu Kacha House abangke patang pon bek nangji puta ningje pon lapen rangsali apoling along home truck sirke brake thoma hemso longdun non kenangji langsi ke onglang pata MSc Richard Tok bipen ningjepon labang so amailong ticket longji ma pu pherang ke karjohut alangli MSc Tok biasang ho kache thakdun ke central asor alinglo lapen komatsi BJP asai ke claim ke mema hala so amuni da phansi ticket piponji lapen ingwai pon popusi che thakdun kajiranga pen resaning ti TK News record mapping ni tuma record la so record ba break ri athini ta VDC chairman na si ke ba VDC chairman ng mandat sige ba nang tumalong pa sinili nang chingki na chithan na sipini na tuma hirzo me ka hon pa sinili MSc ke ma VDC chairman ni ng mandat la so askula hemlong betay ko ani nili bangsi VDC beneficiary to fan ng kiron kirap ng kiron per chenglok nang ito makardong hirzo me pa sinili ka kalima kala mati nili VDC chairman ng ma BLCC chairman ng ma ansi nili pini MSc ke ma Pini na ito afani puno BDC chairman doko ka hutke nili interfere kurire chairman doko pe na phike ni interfere kurire seta me nili kata me ni nozor kuridun bo WhatsApp pen Facebook lo ni social media nili active komat ma kopi ma ke claim nili kata me report ela aho pe BDC chairman ha report ene ni kape humni pasake nili monitor claim wali ni monitor ni municipal no ta no tang thai rong sali long ko na la kam ke claim ke tang ma ke claim ke ni municipal na tu fan non pinier ni ta na thati kang lo tang te de rakam ta mi aku ni han thu po kape ka fan thu po la so ya deposit tak de pini la 57 houses dak alida ratu security rang pen level te rang pen chenglok dak ka puli na long kam ke claim tu doan ni na tu fan than lo pini pen ke cheng lo na tum kam ke claim an same munchinon mathanot kam claim misen aho non ke inchinador nang sutang lo simenador nang sutang lo ni tum chini sa men ang tum la dak ke claim kidam tum profit po fanabang nang tum munchinon mathan PMY I have along ke nang tum profit and the fan nang tum mathari nang tum afan ni dong sinon ki bang journey pon kapre ko sa pin nang tum profit ka ma pi ke kapre ka na pin nang tum profit na kidon ke seta la so daksi cho endunsi to claim si baki nam ji refrigerator ke chinam ji pile kapre cycle ke chinam ji la so kamba thajong si dolo pon de nang tum chok na tum afan bia idea ba skin pe lok si tini kuti control lak tu se dwar baguri lo na le along tin along dak kami claim leader tu manong le lo ko la so he mata kalang
first installment lo second installment ami poisa chi thabeli lo nota dasida ha la dak da rong sali LP school along jitu amai ki pha nang ba program ki du nang join ke la pulo ni tu government pen si instruction do 17 18 19 na program do tamane PMAYG jitu redefine kacha house to siku hedi so phan ceremonial distribution na program padu nai hujal lo hala sanctioning letter hedi la beneficiary to ha sila so teng pen ni thoma time nang pi la si ni thawang bang ben tum ke dar jitu ni development block under Dwarbaguria VDC along bangke pini 19 or ni si den kon lo tum kaching hon ni si local MSC sir top di sir ta do so thak si chairman pen nutin aku kithe kithe cuman nang cetom lo tum block hin ben stami tum assistant executive engineer ta dolo so na thak si staff tum anda dolo si pini abangke ini political party आता होला सा meeting ta gali departmental meeting lo hai tapi PMAYG kacha house tumhan beneficiary tumhan sanctioning letter kiro na program tangili tum hapon lo beneficiary aprangani pen mane security ta pali lo sisar pen chairman manta local amuni tumhan ta be than si nang chetom lo so tek pen beneficiary tum tawang lo sini tum sanctioning letter ta budget pala optimistic tomon perai kithe joinisi don 352 ke 9 polling station ang bong si lapen overall ke 454 nitu itum disaster management atum pen lapen civil SDO kajan lapen DC atum pasini report pilo laso report ating penon atum survey kuri kon bom lapen nili Dwarbaguria emisia ada itu dukok padan join ni sini liye atumi amat cewangsi silangdam lo along lapen pinangana hem kan hok dulu pinangana hem ating kainu penajong pinangana hem open kan lo dai thorang mo 352 houses ke la song mo situ non area dai thori area taradong area sonsi pinangana ahem dulu diring apart dulu lapen cream crew along dulu mura apart Poi pizza mini li MSC hoi kwan ma kerapon naji ke anten samini ni sampai ni kerapon lo la song bong pensi aku pinie bangke PMAYG kacha house po 2011 no census out pen ating naji Dwarbaguria long nakili 221 houses tu ini foundation stone ni di kang lo rong sali long ama lake nili block si 128 houses do bong we block si 93 do lapen rong sali non itum non arja bom la rong sali area long basi 57 houses pini sanctioning letter pitikang isia bangke bahalang no son lo tumi ding bangke tomon ke thi penajok hirai phejo hem pinang an hok dulo ako pini bangke aningarong atumbang dulo don pharuini ra korai sia tumbang aningarong lo hem kimi kilong chu sanctioning order lo asi lahelo je non BJP sarkar kiklempon kimi hem so adon tinlo kapali lamji lang penseng lo la pen sanitation toilet penseng lo kapali lamji pa pini Dwarbaguria lo sami aprang prang kipatang te ahem do an PMA wa ahem kipatang te tami tu kimpon si patang pon bang la pen pini ani Dwarbaguria long det kali India det ang bong Assam det ang bong sami BJP apasti kan hai pon bom ke pon long lake kam ke claim ki ni join ni nasi lahaya scheme doan ang bong sami itum Prime Minister Narendra Modi akan ruretin itu muni doan scheme nang kali doan Dwarbaguria long bong sami itum kaching hon Dr. Himanto Biswa Sharma
Assam Chief Minister fan ro rite uni itum Karbi Anglong ACM Dr. Tuliram rong hang fan ro rite uni non head sami itum long di fulong Chief Minister wangsu isi pen abar sa itum fan foundation mati immigration akam na claim chi lahai sidulang non Prime Minister ke wangji dari king koi ran ya ke parni hala fan itum cicik sedang pun bom lo dua baguri pen bas kwan si dang jima munira pai kwan si dang jima hala so pai ni tum meeting duet lo teaching wai duet lo along tina polling station lo sami bas kami pilap si itu Prime Minister Modi ke bang hu ada da during tepi long mai ki dumi ka sami itu sisi pun bom kita lah bang so kacau election perang petang lap unjimat election perang patang puke pini si ke ceng la election ke ko pinap non ceklo jonang bon de election ko setame kikim lo pande ketang kim pon bo de foundation stone here lo hem kim ceng pon po pin sanctioning letter pi 221 house ke lage tang bek kamera objek BJP hoi pen tiket longim long de lage Kibang ziar ni high command atin si bang PG nili BJP tiket longji pun nili cipupe setame kam ke claim pen rada long ki do command long halasi bang munti mathaji nituma progress report 5 years ang bong a progress report ko PC kam claim pon lo MAC hoi pen ko PC claim pon lo halaso awar sai bang lang ponji munti ji halaso pen lang dam pen bang high command tum majok afan simi tiket pipon po ake bang high command majok fan lepi nili fan lepi te la kurwang tu jong sina pilo pan nili BJP akam afan ansu se ke paklem pon thegi fan development kam klem pon thegi fan kirlele akam doan sami patan thegi fan nili klem pon